Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 30, versikulo 33. Batilem ti gatas, kat maadaan ka iti mantikilya. Danugam ti agong ti maysa a tao, kat agdara. Pataodam ti riribok, kat maisagmak ka. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kandya. Nay, sumungat ni bakla ah. Agkinni-kinni. Ay na, kasta talaga ni Sir Wayne. Nanasita, gumatangak man iti shampoo ken sabon na banglo. Anya a shampoo. Ore anya nana, ngamin, hiyang kanyak ti amin na shampoo. Hoy bakla, mangted ka man iti sangagasot mo. Ha? Ay, awan kwartak baldo. Mangted ka wano disnugak tarupam. Ah, Anya? bilangan ka. Maysa, dua, talo. Di ka kumamot agaramid iti madiditoy Ang mga noawanan ti umay gumatang iti kastangar aramidam. Hoy bakla, iyagmon ti daw-dawatek. Tano saan pirakag tarupam? Ay na, masurunan ka talaga ko ni Baldo, Janet. Isong hindi ka ako na iti sangagasot. Ngamin, pero akin na ka na tirupak. Ay sayang pa mo tati biotic. Agar-aram kanyak dahi abaldo. Ngam saan ko asong batan. Gaputa saan ko mat kay ayatan. Kanjak kaya ti aramid na. Naturid ni Baldo. Ken kabutang dagiti kakalugaran tayo. Human nga rod. Oray siya. Kabutang ko mat. Ngamin, ang mga noan niya ti aramidin na kanyak no jaksong batan. Ay na, awan tinaranyag ang masakbayam ken kuana, girl. Iso asaan ka mailawan amang sungbat ken kuana, ha? Ay, huwan jak kayat talaga ni Baldo. Gaputa lastog. Ken pagbutbut ngan ti lumugar. Ni Baldo dahi iti masabat ko. Naglastog amagmag na. Hoy, papanam, sika, pagdua-duaan a tao. Anya? Putnunod, pagdua-duaan ti kinataom. Lalaki ka kadiwan no babae ka. Ha? Wanya, sumungbat ka. Panawan ka man langan. Gitakon. Anay ko. Apay at tinapis na kay. Day tati maiparbanggan ka. Hoy, no kasarsarita ka. Di nakbasta panawan, ha? Anya? Tala, mangted ka iti duagasot mo. Darasam, Anya? Awan tigam ko akwarta. no di ka mangted, makaraman ka manin kanya. Awan nga rod kwarta. Sige, tain na ko ni istor ni Nanasita. Inak umutang. No kasta nga rod, umutang ka maten para kanya. Arak ken pulutan. Anya? Sige lang, Nanasita. Ilistam la kanyak. Sakton timang bayan. Anya. Pagustuak pa'y lang ni Baldo, Nana. Pampanunutag ngamin nga amangan numang kibor. Alas sige, ilistak nga rod ken kati arak ken pulutan. Sige lang, Nana. Awan anyaman na kanyak. Kan inayon nyo matan tayo utangag adilata. Kan may sa dosina nga itlog. Sige, mabitlaang Kasta matan ti arak kan pulutan. Ay tagas ko kin ni Baldo. Ay na, Baldo, unay kan aya. Di ka man agar-aramid iti pakaisag makam to. Anya man ti bagbagayon, nanang. Ay, idandanon da kanyak ti maday ngar aramidam. Di yu pa'y kaya. Takabuteng dakdag iti kalugaran. Saan ka nga agar-aramid iti pakaisag makam to, kunak manen, Baldo? Tinasaya at kit di nga aramidam, kat inka-agsapol iti panggedam. Anya? Ay, unay kan. Bakit akon? Kat jakon ka ba ilantikan ayon a makilablabada? Kan makipurpur diya. Tapno lang adda pagbiagta. Adula amin nga bagbagamay. Ay, pangaasim ko maanak ko. Agbalbaliw kan. Ingka kat agsapul iti panggadam.
Tapno saan aday taag kikikil ti araramidam. Kabuteng dakdag iti kakalugaran, nanang. Isu akikilaklat tayo da. Tano di damang Ted. Pirakak ati rupa da. Ay, dumngeg ka iti pamagbaga, Baldo. Agbalbaliw ka kuman, anak ko. Ay na, nagmalas mo ten. Masabat ko ni Baldo. Hoy, bakla! Kapit lang! Apay ka di aya Baldo. Nabanggap na kakikilan, awan ti kwartak, tamapanak pa'y lamanggad. Mangted ka iti duagasot mo. Tano saan pirakak tarupam ket madadael takiday mo. Anya? Ay awan kwartak. Anyam? Anay ko! Wanya, mangted ka kadi iti duagasot mo, ano saan? Sige, ikan ka man langan. Mabitlaang takaw ti bulsak. Oh, abay, Sherwin. Nakamisuot ka masabat ko. Kasanomit nga min. Inalamanan ni Baldo ti duwag asot ko. Tinapis nakpay. Ay, talaga ajak magustuhan ti kasto nga aramidin na kada kami ababai. Tapis-tapisin na kami latan. Nukas na. Tinapis na ka. Wan nga ron. Ay na nagsakit si ka. Liklikam langan, nukas ta masabat mo. Nukas ang pulan ni Tarayam, aramidong. Wan nga ron Dora. Ngamjak mo't nga ron makataray. Dorski ko namlatan kanyak. San Adora, nagalas. O, di Sharon ko namatin kanyak Sana Sherwin, tana alas. Sharon? Yes. Kasta. Ala, manipod ita. Agbalintan aklos, Oh, sure, Nes. Apay din na saan? Alang nga rodon, Sharon. Inakon, kat mapan kamatin iti papanam. Ungayam. Sarungkaran kanto iti balay yun at dawayak, nga? Oh, sige Apay din na saan, friend? Sige nga rod, friend. Inakon, inak aguray iti pagluganak amapan agtrabaho. Nasaya at mata na irana nga daka dito'y waiting shed. Sika atumboy. Apay ka di ayo. Mangted ka iti duagasot. Ni, custom kadilatan Baldo. Tagkikikil iti kwarta ti sabali. Anay ko. Tinapisnak matan. Wanya! Ikan nakadiwin no saan? Nalabos ka na. Tapis ka pa'y. Mangted ka kadiwin no tupakak iti bato tarupam, Sige, ikan ka. Apay kit dinasaan. Ang pangasim, tagbaliw ka kuman. Nagdakil ka lalaki. Nakastarod, agtrabaho ka. Tapno saan kalatan nga kikikil iti kalugaram. Anita, nagadupay lang sa una. Kaya't mo tadanugag tagong mo, Ay na, Baldo. Hindi ka kasta. Tao mga numapunuanakan ka. Anya? Di ka man naging tuturad si katumboy. Awan ti kaaway mo kanya. Wanya, iyag mo ti dua gasot. Tapno na sayat ka kanya. Naimas ti sida kita nanang. Pinapaitan. Ay, nangalaam iti pinanggatang mo. Siyempre, diniskitar ko kadagiti tattao. Anya, Ay, no sandak ngay kan. Talaga apir akag tirupa da. Isu ang mabutang da kanya. anya, ay unay kan Baldo. Nagalas at talaga ti ugalay. Alala, panawan dak dito'y. Tama nga no masurunak. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan kaabak. Bakitan? Anya, Adaywan nak, takayat ko ti agmaymay sa amangan. Jak kayat ti kaddam iti salok, nanang. Nay, nagmayat mo ti panagkuyog yung ngay may dito isturkaw. Wan, Nana Sita. Mayat talaga, nana. Baragsa ka na ka makakitkita iti kinasweet yo. Ha? Sweet kami ka din, Nana. Awan dakas na, no kasta ti maawatan ni Nana Sita kadata, Sharon. Sa bagay, talaga mo't nga wandakas na. Anya ka di tigatangan yo. Ay, siyak, Nana. Asukar kang kape. Siyak mat, gatas kang tinapay, nana. Nakatambak man ay. Damanon ni Baldo. Intandorski. Hep. Ha? Di kay pumanaw. Ala,
Mangted kayo adwa, iti sagtatallugasot. Nay. Madinsamot ng Tiar Aramidang baldaw. Ay! Ay! Nay, di ka ang wala basta, Baldo. Yagyo ka ditikid-kid daw ako ano saan, ha? Wan ni Tadmen, basta di ka kipor, Baldo. Ay, nalabos kan baldaw. Kunamlan ada impaydulin mo akwarta ka dagiti kakalugaran ta. Dawatam lat ta idan o kay kayak mo. Kastagaya ma. Aguray ka man. Hoy, si Katumboy. Umasidag ka man dito'y ayan ko? Nay. Anya? Umasidag ka kanyak. No saan kang umasidag? Akak tarupam. Ang goray ka. Itad may tikid kidawam. Nalabas kamatan, Baldo. Kastagaya ma. No kastang... Ay! Kaya ka na... Sige! Inadorsky, tadyayan ni Baldo. Nagtardara sa pimanaw dito ay. Ha! Adday ta, nakasapulon, iti katukad na. Ha! Ay na, Dorsky. Diyak lang pag-arup. Karatista ka gayam. Uy, Sharon. Sipod adak iti high school. Kan aging gayta. Agkarkarati aklat na. At damat gayam ilimlimod mo, Dora. Ti kinalaing mo akumugtar. Ang Dorsky, napakaruwam sa mo na kinabkabil ni Baldo. Tagas lagilos pa yun, iti Magda. Saan anapuruan day jay? Nasaktan lang. Ha! Ita, addan pagnakman na. Ay na, Dorsky, ang mga nagibales. Ay, naskan nga ipakamu tayo daytoy kada kapitan. Tay di pay lang, akayat ko ti agipulong kadagiti opisyal tayo dito. Mabutong aklaang. Uy, nanasita. Aramidin tayo dayta. Nasayat mo. Tapno maamuan dagiti opisyal ti barangay ti Madi nga aramid na. Anay ko, nanang. Anay, nagsagit ti sikat ko. Naipuruwa ka kiti kinugtaran nak na dya, tumboy. Anya? Ay, nagsakit nanang. Ilutin da ko na. Ay, anya ngay ita, Baldo. Nakasarsarak kan. Anay. Hindi pa ilaang abagbagaan ka. Amaday ti aramid mo. Ang awan ti dengdenggam. Kunamlan asino ka dito'y lugar tayo. Ako namlan adda ka ba alam iti laban. Anya ngay ita. Ay, nanang. Agbalbaliw ka ngaminan, anak ko. Iti kasta, saanin ang maulit ti kastoy nga aramid mo. Nagrarana tayo atalo dito iston ni Nana Sita. Un nga rod, Janet. Itala na makita ka Un nga rod. Saan ka matarumrumor ngamin? Di siya balayo. Wan ngamin. Diyak kayat amasalaw ko ni Baldo. Bastos day jay. Kunamlan na taer. Adda ka di madi nga inaramid na kan ka, Janet. Awan matkit di angam. Agjan sing nana. Iso adyak kayat apas pasyaron na kay balay mi. Agbaliw day jayon. Ngamin, no saan latang agbaliw? Talagang ulitag tinaramid ko kan kwa na. Kat ad-ad-dapay aparigatag. Ay, di tay amo ti aramiden na. Ang mga nubalsan na ka, Dora. Un nga rod, Dorsky. Ang mga nabalsin na ka. Nakasaganak. Diyak kayat ti panang tagtagibasit na kada kami kini Sharon. Gapo ka di takastoy ti kinatao mi. Gapo ta tumbuyak. Kat bakla akmat? Che! Ay na! Nagpakalalaki aklaang. At ayo ang natatairat ng iso. Rupa na laangan. Tsaka. Ala, sana bale, tinapatag. Adan pagpampanunutan na. Papanam, anak ko. Mayat ka din tinapilay kan ka. Mayatan nanang. Tainal daw mat nga ililutan nak. Inak ija ilukos. Inak kita ni kasinsin ko a Pedro. Tagpatulong akan kwa na. Barang ada trabaho apang isarkan na kanyak. Ha? Ay, anak ko. Mapan ka. Kat agtrabaho ka anaimbag. Tapara mutlakan ka. Kan agbalbaliw kan anak ko. Pangaasim ko ma. Mabainak dito'y lugar tayo, nanang. Iso apo manawak.
Tasyak ti sasaritaan da. Pag-iistoryaan dak. Kan pagkakatawaan dak. Angam, rabiin. Intun bigaten ati ipapanaw mo. Itan nanang. May mayat ita arabi Tawan ti makakita kanyak. Anya. Sige nanang. Taalag dagiti importante nga itugot ko. Tain na ko. Tulungan ka nga ron amang isaga na iti itugot mo. Katsapay la kumata talaga nga agbalbaliw kan, anak ko. Ngamin, no di ka pa'y laagbaliw. Amangan no saan laang akogtar ti mapasaram. No di pa'y kat agdison ti patadam di tabagem. Wananang. Nakaamirisak matan. Kat mabayin ako ni tibagik. Isong agbalbaliw ako na talaga. Di ka agdanag. Agsimsimpet ako, nanang. Agbalbaliw kan sakbay adakdakas pay ti mapasamak. Tas si kamot laang tagsagrap iti anyaman nga ibo nga ti dakas nga aramid mo. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.